Abanyakubahwa muteraniye hano, abakuru n'abatoya, abavandimwe mwarokotse Jenoside yakorewe Abanyamulenge mu gihugu cy'u Burundi mu Gatumba, inshuti zacu, mwebwe mwaje kudufasha kunamira abacu bishwe bazize uko bari. Abageze hano turabaramukije kandi tubashimiye. Twe duhagaze hano dukorera mu itsinda rya Association Umwari w'Umurenge, duharanira uburenganzira gutera imbere ku mukobwa w'umunyamurenge, tukagerageza gufasha abacu bakiri muri biriya bihugu bagifite ibibazo bimwe na bimwe. Nibwo tugitangira, ariko dukora uko dushoboye. Dukorera mu gihugu cya Congo, hari abari mu Burundi, hari abari mu Rwanda, i Bugande, muri Kenya ndetse n'ahandi. Hano turacyari bakeya cyane, wenda abandi bakobwa bafite uwo mutwaro bitari byo guhatirwa byiyumvamo, gusa tugafatikanyiriza byiza. Tariki 13 ukwezi k'umunani mu 2004 ni umunsi wibukira n'umuntu no ku bwoko bwacu umwihariko. Uyu munsi abavandimwe bacu 166 barimo impinja, abagore n'abagabo bishwe urw'agashinyaguro, batwikiwe mu mahema bari bacumbikiwemo na HCR mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Abavandimwe bacu tubifurije kugubwa neza aho bari. Uretse n'abo bishwe, hari inkomere nyinshi ubu zaramugaye, abenshi bacitse ibice bimwe by'umubiri, amaboko, amaguru, n'imiryango imwe n'imwe ubu yaraziwe. Aba bose bishwe bazira ubusa nibo twaje kwibuka kandi tubasabira ubutabera. Imyaka ibaye 16 Abanyamulenge bakorewe Jenoside mu gihugu cy'u Burundi bari bacumbikiwemo, biciwe mu maboko yawe. Ababishe barimo Agathon Rwasa baridegenze mu gihugu cy'u Burundi. Mu gusoza, turasaba igihugu cyacu gusabira ubutabera Abanyamulenge biciwe mu Gatumba. Turasaba amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kudufasha akagaragaza ibyabereye mu Gatumba, abarenganye bagahabwa ubutabera. Turashimye ko mwatanze umwanya wanyu mukaza kwibuka abavandimwe. Muhaguruke twese tubasabire ubutabera. Abavandimwe bacu biciwe mu Gatumba tubifurije iruhuko ridashira. Mugire amahoro.